Nā, noho tonu ana ki roto rua, kei te noho tōtara wāhi rua te hapori i te rautaki a te kaunihera ārohe, hei whakaora ake i te puku o te taone o roto rua. Hea i ki ngata tauranga, kei te piki haere te nui o ngā toa me ngā tari e kore hāhā ana ki te wāhi nei. Ko tētahi o ngā whakaaro nui hei kaupare atu i tēnei, he tango i te pūtahi o te taone e kia nei ko City Focus, me te hūnuku atu i te whare kōti ki wāhi kē. Ko te whakaaro ia, mā reira e hono pai ai te katoa o ngā toa tairawā atu ki te taha o te roto. I tēnei wā, kei te kōrerotahi te kaunihera ki ngā pakihi me ngā kaipupuri whare o te takiwā, hioi i te āhua nei he tau tohe tohe, kei te haere ake. Ko te tawairua ki koneke he wāhi whakawhanaungatanga, hara mai hia nai te tini te mano, nā tamariki mokopuna, whakahui poi poi a ki koneke. For traffic flow, that'd be really good. You don't have to duck and dive around the streets to get from one side of the focus to the other. Yeah, move the courthouse because you just get everybody hanging around congregating on the main street out there, so that's all right. But if they want to bring people into town, they just need to work on their parking.